Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ke North Shillong constituency uba ada bernongrum haringkat berkinong yalam shnong ke Jayau Pelun jong ki Hindu Dorbar berkinong yalam shnong Maukar Mission Soasun berwat habru haka arpunu dari uyayong arjar pesan kilalit ban jurip yang shamot plan mission ban pej ek jing kali hagini kithan nagliang MLA ringkat kirang ba shnong jong ke Maukar wat habru Soasun ban mission Jayau Pedeng ban Jayau Lajdom kilarai ban bu no dakikor CCTV Nang baka tenat penyat kali kan penshitam dak bating yakitu kibalong kadaw hasurok badru bandan kuna badban penshitam haba ajing kran nakaliang MLA ulaong baka ni kijing thmu bante dakikor CCTV omtang ye kijing dhengkali hendai banpet ya kabha kamyat kibayat kibayeng hadinti singkien ulaong ru baki pulet penyat kali kila trei laka kamram tang badan kam kijing trei lang rigat ki padba shushu ulaong baka daw jong kijing dhengkali kadei namor plan kalat banlet mission Hak baki taxi running bat ki passenger ki balong ka daw jong ni jing theng kali kumta ula kerpat na ki pat ba nong shong kali baki dei ban penbyang lupa ki kutia bai kali khnang ban lat na ka jing theng kali habahya hak ju ka sngi MLA ula lit ban jurip ya ka Jayau Pedeng hak jinon lang urang ba ashnong ka Jayau Pedeng bat ka Jayau Maubenna kani ki jilet jurip ya kini ki jaka ka dei namar ki dan ki por baki nong nya taxi kim dan ka jing buram ki pulet penyat kali ne ki home card bar kim dan ka men sim bar perkhat di ki babon balang namar ka jing perkhat men toy tang ira deshment kum taw MLA bar ki shnong ki lashim ka wei ka rai ban pentri kam no de ki kor CCTV nang bala ban lot ban lawi ki jing warla kata ka don kam ka jing trei lang ki pat ba bar ki pulet penyat kali Nang tingin area, sini New York nanti, take post, face di sini kawai sini, gerak, tingin area. Emang itu location banyak TV, you can lihat, kawai stay tetap. Siap memperpau ke jing, kemen bak jing, songu yo blay, kamtam ni kesingi, pela ya ban, ya kedua lang kamtam berki rang basnong, di eksekutif komiti jom ni do basnong kum sosun, Maukar ni tu na, Maukar mission, bat awat abru, di kila represent kirang basnong, secretary snong, lagi do basnong fair, bat kumju, nakalian bak lakiak, nak Police Department, Traffic, very in charge po lumding jari. Kani kamdi ka scene ka paningkong kumunyawan ni chaka. Kubasyong no minathaj ni ka mangimlay banthaj. Amar isuku wakani ka traffic congestion kamta mangli po Morfran area, Baitai area iblong circle banlit po mission. Kadai ka bangi create idal dia. Ka bangi thau idal dia. Ngapan keno kawai kadai yaki driver naboborom iki. Ngapan ong dak basay baka daw ko jing mi jong ni ka congestion ka jing mi jong ni ka dheng kali kawana kani ka chaka ngila juong borbor kada kimdon kata ka jinglong discipline kada kimdon kata ka jing sutu brio ban burom markiliang ka kata apat man kasgi hamta ma por school ka por litray bar hamta ma por janbit bar ka kata ru yaki area jong sosun dorai samthia Maukar nangta ka mission wat habru ka circle jong kini kisim riu circle jong Maukar Dorbar senok, bat ya ka, Sun Circle jong Jayau, bat kakta ru ibanta jong mulai. Jadi lor tak nong rem, kumba ngasko apan pau, kumba meli ringkat, bat ki rambak senong bukan burom, jong ini ki Dorbar senong, nakapor ngiwan, hani ka jaka, ringkat ke Police Department, apan ai ka jero oh kila persang, nakaliang cuki ritang maki kinom lang, kila pan ka jerap lomba home guard, ki perlok home guard ru kaile, ki don ru ki passenger, ki don ru ki driver, ki bolong kelambakor, ki keren ki kitien. Ba kelambakor ki ba teng kimla mansya buat prakasi mo kimdon ka jing burom ki hapan burom bi form ko ki kidon kalau man pensuk ya ki pai ba keleng saudong bar ka jing don jing yani ka singi ngilap ya ka wei ka daw kadai ka jing dheng joni kali kadai ka jing long kelambakor jong ki driver taksi bar ngapar ken turu bar ngapar ken thoru pai ba
Baik. Ba kiba kuat pertangis jing suk. Kiba le kiba kem ki kali kiba kiawi kali kiba yar kali kat abala kat ka baki kuat kat baki mon. Barkanir kalau ngejik itu nakani ke por lembaga social media ba ki driver kendon ke disiplin hai gidi ban yeng hai gidi ban pengganti pesanjar hai gidi ban penyiar pesanjar makani ganung tapat ya ka let kawat jiba pun balang para juga por ki pesanjar marsan kiu po kali subah yang lupa ki kutia kana makanung kita driver kanung kita ya kejing let kawat kani ni hapan kendo lang ni hapan sibu cikit clear ide lo tanong rem ni susu pana kapor kumbang ila dapwan ngilawan biang tapat ginang yaiwan hero adu bani i bakane ka problem kadai ban yo ika solution ini ban yo ya kata kajing la ban plate no yang ni kajing nomor kadai mangi dala dia ni hapan keno dala dia ban ani ka por ngai ka burom ka khrau yaki dor barsenong jok digi real circle kibala don kata ka mensiam ban kiba don ru kata kajing mod kajing clear bangin siam lang kata kajing clear ha ka ba gin pendat no ada CCTV kajing pendat jong CCTV kalong bo kanong ka jerap kamtam polis personal kiba kondok ya traffic bakiru kena ban ngini i katno ka sincerity ki jongki bat ye ki driver taxi ru ngini ru katno kilong sincere ha ka ban pendap ya ta ka deiti ka kamera mo jongki bat ki pai baru kani kalong kajing mana ka bating lembaga social media bat ngikung mengaku memilih bat ujuk dor barsong jong real circle ngin sa sim da ka rai ka bating nada pai ba lada ki driver taksi kem tre ya kaban trailang na kabata ka jigsuk jong babon balak panginom sya ru ban ini circle jong mission bakin kentiu pesenjar hakaba menta kila penyiar pesenjar bakin tiu pesenjar kani na kapor kadai tanggawi kali kalau bakin don cik klip bakin perhat tangi le simet tinamar kadau ngai scam bakin CCTV was penat ocean kalau ngajerap pangakwa pangakerpat ngakentu kamtang police department long gi baslur trehok kakam bat ngim kwa ya kani ka kenti ka badon boong menur bahari lejong ngilek kompon ngin hapan penduk jai kani gading wa pelong mo penyiar dor ka jaban ri ujungi bat haju opor akwa pana police department kin lehok ka section 184 naka act kakdai spa pra motorable act kadon bade ban kundu ban punish ki priu ba kundu bade ban penalize bade persitop lagi dia kita driver ki banyak kham kor balik kham kor ba perkhat ngi ka bit ka biang dia nasura ka dia polis tu kelel jong kamrap mentare bani CCTV ngin yo ban capture yaki ya kai jolong jemban jong ni ki area waradu ban miet ru kini ki jing dia jing thiet ak dia ru kin page ban lembak ni ka CCTV ngin scam ngin CI kai ki jinglong bean kai ki jinglong baya dak lenti jokaan tingam ko bersih sibur ngin scam ba ka ketien kalum keren henry ka kam kan keren ngin scam bagi nang yo penetri lang rekat bagi do basong ba i bodon brom pada kadang police department baya kan ni ka jing heng kali gila ban pendu no season don kamtam bagi driver taksi we passenger ken long bodon akor bagi long ri ba perkhat na kam tagi we dengan kuat pakai mau sampai kut wala da kan ni kam trekam ngin hapat pendu no da kawai kasur jong dor basong mga ko memeli police department ini area jong commission nginum la asu adi dabut ngin ailat ya ka bakin ken tiu la ni ken penyiar passenger makan nang kata ya kejeng imbu man kasi jongki pai ba pun pala ini nakaliak cuma Kalau tulis TV punya teh. kina no tulis CCTV nai tali kata ken poi du kan art tali ken sampai no kai dokam bara ken dokam su ken sa le kata tu bakane ke CCTV manang le ana install nakaliak suka scheme mo cuma ala kilo di perlo kinang dia cepat maka scheme mo padon mata kita masuk apa ya ken le no immediately daga ba burom di rangba song khamtami emali jongi naga por do mana ngila na pong bang ju wan ban inspection be angni ban is no ya kata congestion yang ni traffic congestion ko motor ila ile naga por ndai maka naga burom ye emali ila ong ban install kita CCTV pon suk ka traffic incha chonggol ni bagian finalize no ye kini bale be ai ba yeng lembokor dengan kiba Aku juga embarkment disembarkment til bulong so ang tawa daw ngi itu ya ka police department kumbuong ya malimta kidibon trehok ya ka kamyong ki pangin la man perlu nyo ya ka mapran sa gaway ru nday tang ya kayo ya le man te la kamru ya jing sne bodon hag ni ka mapran ilayos ngong nga police por ka jing udong jing nam jong ki ba bagi jukan hang ni ru kiple arp sa kun tawai
tak ada dah badan gini ke CCTV nilak mentek lah kami kecing sini baru kom hang ni apa mod branding. Boleh kita polis department kat telegram Basnong. Ile ya nak kopor ring ya siap jing he ke ba. Kom bi siap jing lah ki pai ba ki ba ya yang. Ki ko benang kom ni kubur ya ki nomnya kali. Ya ki pai ba makin dia puram lang kin dia pelang. Ladang ndon ka jing kit lelang. Kita kabut ngin sistem. Dan rai dah ko ba persang wan rai kini CCTV. Kan dia kan long ka kasaki ke bangin yo ke ke bajia wan ye ke ke polis department pada kan persang ban yarap nang bangin la ban yo ke jing kham lai lu dia ka ji ya ke kan ka pulai sibon